smotru. Ove godine ovo je peta po redu, još imamo sutra Indiju i onda najbolji radovi će ići u Novi Bečej 7. novembra u 13 časova. Znači 7. novembra u 13 časova. I bez obzira da li prođu vaši radovi ili ne, dođite lepo, prvo lepo da smo svi zajedno, da se družimo i uostalom da vidite šta drugi radi. Ovogodišnji selektor je Mile Ignjatović i on je vrlo prilježno obavio dosadašnju selekciju. Imaćemo malo više radova nego prošle godine i prošle godina. Moram da kažem da je Sava bio malo strožiji od Mileta, a Mile je čovjek koji ima puno razumijevanja za amaterizam i ima jednak tretman prema amaterima kao i prema profesionalcima, jer slikar ili slikar nema veze ko je sliku uradio. Jednom prilikom u Novom Bečeju, baš da smo imali pokret u smotru, jedan od članova žirija, mlad čovjek, kaže: šta ja imam tu da vidim tebe, šta je to? Ja sam onako začuđeno gledam, kad je ušao u galeriju, počeo da gleda slike, kaže: jo, ja bih ovo potpisao, pa ne znam, ja bih i ovo potpisao. Kaže: vidiš, Lazare, da nije baš tako kako si misli. Mogu da vam kažem, to je tačno, što je gospodin Sava rekao, da sam ja vrlo imam jako poštovanje prema amaterima i mnogi od ja sarađujem sa njihovim udruženjem odavno i mnogi me od ovdje prisutnih ovdje osoba poznaju i znaju da ja zaista imam jedan pozitivan odnos. I večeras ovdje, mislim, ja sam bio selektor, mogu da kažem, mislim da je hteo da izaberem još neku sliku, međutim, bilo je problem oko toga da postoje neke propozicije i ja sam, morate da imate u vidu da sam negdje zaista u pitanju su nijanse i mi moramo da se držimo i nekog koncepta, da budu zastupljene različite teme, različite tehnike i tako da nekad neke slike, ovo što vam sad govorim, to na neki način jednostavno apelujem da imate u vidu da je amaterizam, u stvari, amaterizam u suštini, on sam po sebi znači nešto što podrazumeva ljubav prema nekoj delatnosti, nešto voleti. Znači, vi to radite iz ljubavi, tako da ne mora da bude u prvom planu uvek. Dovoljno je biti i na jednoj izložbi gde se možete predstaviti, da predstavite svoj rad, ali mislim taj sam izbor selektora, verujte mi da je možda neki drugi selektor bio, on bi možda napravio neku drugu selekciju, tako da mislim to može da bude i stvar određenog trenutka. Pa evo, kao što sam rekao da Mile nije imao nimalo lak zadatak i skoro da je konstatovao da skoro svaka ova slika mogla da zasluži bude na pokretu smotru. Nažalost, nužna je selekcija, prvo nemamo toliku galeriju da sve ono što zaista vredi prođe, to bi trebalo 3 galerije, verovatno. Ovako je njegov izgled. Pod brojem 1 Maja Pavlović Leak. Pod brojem 2 Dušica Krajinović. Pod 3 Ivana Mićin. 5 Tanja Večkalov. 6 Angela Jović Zeremski. 7 Marija Jojin. 9 Angelina Lenka Vinjaški. 12 Mirjana Kvančić Marija. Ti si prekrstio u Mariju. Snežana Vin. Koji je to broj? 13. 14 Lidija Vođanac. 15 Mirjana Ladik. 17 Ana Berček. 19 Miloš Petrović. Po Petrov? Molim? Po Petrov. Ne, Miloš Petrović. Ove su Marko. Miloš Petrov. Ime Petrović.
Jelica, onda je Petrović, je tako? Jeste. Jelica Cica Savičić, 20. 20, 22 Željko Reljić, 23 Petar Vujović, 27 Jovana Krstić, 29 Sanja Lukić, 30 Vesa Janošin, 32 Ljiljana Kuzmanović, 35 Ana Makaji, 38 Marija Nikolić, 39 Karol Kolc, 40 Radomir Glušac, 41 Novak Jovović, 42 Dragan Bagović, 47 Zvonko Jelić, 48 Dragan Dimitrijević i 49 Slobodan Gorić. 29 Garić. Garić je. Ovdje piše Gorić. Ja, dobro bi imam. Ja sam Dimitrijević, ali piše Demitrijević. Dimitri, dobro, ja sam dobro pročitao. Izvijete sam da... Garić, tako. Garić, dobro, pa radi taj grešak. Izvinjavamo se da zbog greški, poslato je u rukopisu pa nismo mogli da protumačimo koje je slovo i pisanje. Pa smo pretpostavili. Sve u redu. Evo, ne znam, rekao, pokrajinska smotra je, rekao sam da ponovim